Ikhoma inkulumo munhu wanona langa na PhD ka Nhlamba mara imfundisi hala ntlhelo Bishop Tshika Sdoma boy Sevenza Jara Tikelo lo mntu ankahelo ngomkato lo isiwachu iwanuna asiwachu yala tena bibi wa ku ba ulu xiko tsenje ku nta ku ba u nga toilet mina mara ama tsutsumisiwangi after sweswo masa ana tsutsumisiwangi mako ni vele ni sungula ku kombe rivalelo ka vanhu valava sivula ku hambi mina mi tshame ku mi ndle buti yini phakata wo kana xiwachu Ay, sorry. lengewe lu wayemba loyi Yeah. wena ya Tshama na hina eka Shangan Gang Podcast Network. Hi Ravumbirhi rin'wana na rin'wana evhikini hafu ku bile awara ya 12. Mi nga kayeli leswi. Hi swi twini mi swi twini. Hi mi tisela to hisa kumenemene na mavarivari eka Gaza. Kasi Ravumune ra vhiki na vhiki hi mi khomele mbulavulo wa leti na letiya. Hi ya emahlweni hi dyondzisa hi hlohlotela no hlayisa ndhavuko wa Xitsonga xerhu. Twanani la sonta rin'wana na rin'wana Ravumbirhi en'hwetini hi ku ya hi vhiki hi ku phamela swakudya swa tindleve evunangeni hi mbulavulo wa tiqambi teru na eximoyeni hi pfuxelela vupfumeri ni mbulavulo seketela rhandza u tlhela u avelana na van'wana ntsena eka Shangan Gang Podcast Network. hiloko sefikile kwala ka Mystery ni xana ku na Maseve boy Sevenza Jara Tikelo munhu ka nga twi anga tumisa loyi Xipandla nhloko. hey kuna kata Mfike njani? hi pfukeni subscribers ta hina thank you so much ku va mi ri ku supporteni ne mi continue mi kha mi comment kwala loko na swin'wana maybe swi nga mi tshama kahle ma hlamuseta munhu u dyondza hi ti-comment ta n'wina yeah ende la mi amukelekile ngopfu ku tala hi xuta kona mo vutisa ku xutela ku hi ta mi vitana swi hlupha swilo leswiwani so namuntlha ku na vumenemene byi nga ti tala ka Gaza na swin'wana hi khomi nkulumo wa munhu wanuna langa na PhD ka Nhlamba mara imfundisi hala ntlhelo Bishop Tshika Sdoma boy Sevenza Jara Tikelo 9 stop. a ri na vona before va ze va ta Maseve boy Sevenza le Yeah. mi nga chavi la studio mawoko ku na vanhu njhani Yeah. loko mntu ankahelo ngomkato loko i swiwachu iwanuna wa swiwachu yala tena bibi wa ku ba ulu xiko tsenje ku nta ku ba u nga ha toilet mina Baba ko loko ri wasata ku boha masiku ni lembe hinkwawo. lembe hinkwaro xi ku bohini ya minjhani Maseve epfuke ngo mata loko mi hi hlangani kunene mi munhu wa ku nyuma swinene hani yo pfapfaphe mi yo mpfapfa kwana Eish. namuntlha mi le studio ya ku tolovelekanga mi nga rhanga mi vula yini hi ndhawu leyiwani hi xilungu no ni nga xi tivi mara ku sasekile ya ne ndhawu ya ku sasekile ni tlhele ni chuha ni ti vutisa ku kasi ndhawu yo no hebefoni ya so ana va twa ku nela befu va tala swiwachu Maseve na swi tiva so Maseve va mi tiva already ne va mi tiva ku na huwa ngopfu ka Gaza ya n'wina kahle before hi tlhela ndhawu ne ku na leya tolo leya i ri ku trending swinene laha mi nga posta mu yisa n'wana a ti pfali nhloko ya ana roko a hlamuseta leswaku u rhumiwini hi vanhu vo karhi leswaku va ta herisa vutomi bya n'wina xana mhaka leyi yi fiki njhani ka n'wina ende swi heleli kwihi no mhaka liya loko vanhu va nga yi twisisi va nge swi twisisi mhaku a ni xiendlo loko xi endleli wun'wana munhu un'wana na un'wana u na mayindi ya yena swilo leswiya loko swi fika ka mina ni yo foyineliwa ni ri Palms Yeah. ni ri na manager wa le Palms
na the tlanga MC se loko ni foyineliwa ni vhele ni teka foni ni yisa kwala the speaker a ni ma swi tiva ku tifoni ta tracewa Yeah. loko na problem swilo leswiya swa fita ku va nga swi stressa ma vona Yeah. se kwalaya vanhu lava va byeko hayi ni la ku dlayiwa hi va ximanimani na vamani Yeah. se mina hi mhaka ku ri a ni na chuwa khale ni kha ni hijekiwa kwala ka swilo sweswo delela hi loko kwalaya vafana lavaya ni ku heyi n'wina va lava nga mi rhuma swi ngcono mi vulavula hi vona Yeah. mani twa Yeah. loko n'wi va mi nyiki mali ya so na mina ni ta mi nyika mali ya so se ni vi ni dlayisiwa hi rito rero ni ku ni nga ha va nyiki mali loko va heti ku endla swilo swa vona Yeah. leswi va nga swi vulavula So hi leswo va foyineli n'wina va foyineli va mina mi byela ku na vanhu lava lavaka ku mi vavisa kumbe ku mi dlaya ivi n'wina a mi yisi foni ka loudspeaker ivi n'wina mi ku okay vanhu lava loko va mi foyinela a vo chava kumbe a ku ri na swin'wana vanhu lavaya a va very yo rhumiwa okay se why va nga ha hetisangi leswi va rhumiwe swona vona ma lava hi kumini le ku sunguleni vanhu vahiza lava vete va tshembisiwe 30,000 okay 30,000. ivi va vona mina kha ni posta tirholo tin'wana so yeah ta tamani mali hi leswi nga endla ku va va na attention ku ri swi ngcono hi landza mani boy sevens se loko ni foyinela un'wana wa kwala ka TikTok ni n'wi byela ni ku he boti ku na vanhu va sove va rhumiwe n'wini boti luya u ni byele timhaka to vanhu va lava swi nga endla va kha va lava ku dya mali ka wena okay ivi vanhu lavaya ni vhela ni va byela mina ku hayi mina ha mali yo mi nyika okay hi swo swi nga fika swi jika i va sungula ku endla tin'wana tivhidiyo oh se i va vona ku ka n'wina a va yi A va yi kumangi mali. se va nga ha vuli leswiya a va fanele va vuli swona loyi a nga va rhuma va jika va ku hi n'wina mi nga va rhumi hi swona ku va hemba Oh, okay. So mara mi pfarisa ku mo heta mi va tshikisa sweswiya munhu va tshikisa sweswiya ni swi vonini ku ri no na loko paniki wa yi kuma kwala xitarateni u yi kandziya hindza se no va kandziya hindza a va na power ya juve nge endli juve laha va nge endli nchumu loyi a nga twi loyi loyi video liya ya maduku liya ta na roko xikongomelo xa yo a ku ri ku onha vito ra boy sevens vanhu lavaya i vanhu lava a va rhumiwini Yeah. na ku Se hi vona va xikongomelo xa lavaya. ku onha vito ra mina ku ri a ku ri challenge yin'wana yo vanhu lava nga xaviwa ku ri va ta onha femi ya mina va kuma ku ri na mina ni na yo power yo lwa na vona a ni miyelangi ni zi ni humesa na marito mo loko ku ri khesi ya mahlweni ku pfuliwe na khesi vele loko ku khesi ya mahlweni a va hi va pfula khesi ku tirhisiwa tinambara letiya hi ku va tlhe va bayiza va ku va tshama Protea South Yeah. ende vanhu va lava va ko Protea South nampundzu ni pfuki ni endla video ni ku tanani mi ta ni dlaya ni haleni Protea South be se a va fikangi vanhu valava so hi maseve ku veni se va nga fiki mi vheta mi ku na huma ka vona vanhu lavo no vhe ni huma ka vona okay ivi then hi ya ka tlhela ndzhaku ku na laha a mi ri aka mall yin'wana mall of the south I think laha va nge mindumbu hi pholo xana ku endlekini komba mi hlamusela xitori hi sa siku leriya maseve hina ya swo tekanyana mafadeni nyana matsongo kwala tibangi hi titata ni endla limit ya 10 tower ni khomanya 10 tower vanhu lavaya maseve loko ni nghena emolweni ni fika ni tshama ni dya a ku ri na munhu un'wana a kha ni langutisa kwala andzeni ya leswi vona americana ndosi mukasala ice cream ka life hi swo sweswo se loko ni huma laya ni sungula ku vulavula na un'wana wa kwala ka TikTok ni ku hayi mani enge ku na problem mani a ni na profita na loko enge ku na problem mi swi twa laha moyeni swi twa moyeni hayi loko ni ya fika tirhoboteni loko ni sungula ku hakela thikithi ni ya fika tirhoboteni a ku ri na timovha tin'wana hala a na ha famba nkarhi wo leha ni ku a ni yimi la no tsutsuma ni yini ya tsutsuma ni ya nghena hi le Eldozi yo ni chochovele ngopfu mi ta Eldozi? le mahlangele henhla ka bridge le na ku vona ni chochovele nge Clip Town hi mina luya kha yi milanda va ka va ni hlongorisa mi ya moroka ni ya moroka loko ni fika moroka ni fika ni paka movha ni requesta uber ni famba ni chuhile ni siya movha mara movha ni yi kumi tlhaveteliwile mavhiki se simbisa yi goveka lahaya maseve xipoyila laha maseve a ni chuhile na loko mi hembela laha ni hlakati na xipoyila mi swi twa ku se matwa maseve na sweswi ni na vukheta ya yeah ni na vukheta mara a ma ha tsutsumisiwangi after sweswo a ma ha hlangana a na ha tsutsumisiwangi mhaka ni vhele ni sungula ku kombe rivalelo ka vanhu valava yeah oh se
swi vula ku twanani va ri va kombeli rivalelo ka vanhu valavo swi vula ku i vanhu vo tala i vanhu vo vanhu tala lava nga kombela rivalelo ka vona a ma ri xona ku he a na ha ri sure vanhu va lava hi ku va tlheli va ngheka life van'wana va ri majele ma vona va sungula vulavula ku hemfo loko u nghena ndhawini ya sona loko u famba hi uber hi ku vona and then ni fambi hi yona mi swi vo va ni tiva uber liya so ya loko twanani la na ku twiselako vanhu va ri majele a va ri jele njhani hayi a ri jele munhu loyi a hi ku sound ya ku a yi twala ku ri munhu loyi i munhu loyi a nga le ndzeni kambe ni n'wina mi twana hi ximoya swi endla sweswo loko ni vulavula mi swi twa ku huwa leyi le toilet ya le jele so mi swi twi ximoyeni ku leyi huwa ya le jele se mi nga rivali ne masa bosa wenze profeta swi nga endleka yi kha swi vo ku mafa mnduku eboti kwalaho dirok so ivi then loko mi teka uber mi ya kaya mi ku ni movha ni ta yi landza mnduku ni kuma ku mathayela mo tshama yo ma yi gwazini ma yi gwazini mathayela lamaya ni swi vo ku hayi se ni le ka risk ni vi ni teka nyana nkarhinyana ni hilanyana hi ku chuwa a mi ri na droma mi ra drop anxiety a depression na ha zanga ni va kahle yi fana case liya yin'wani liya ya vanhu lava nga ta a bucara yeah ni swi vo ku heyi vanhu lava nga za va ni dlaya na sweswi ni hungutile and yaliya maseve ku na yin'wana ni tshama ni endla video yin'wani ne ni vulavula hi maseve munhu ni nga n'wi tolovela yeah so and at that time I think a yi lwa na gogolelo ne ivi ni ku gogolele bona va nga rhuma siku yini mara hi tizo mhaka ku nga ri swona a ko va just content man yes so I think maybe gogolelo va tsutsuma hi ndlela yaleyo ya ku ya ni rhumeli swilo and stuff ne mara tizo mhaka ne mina no ti endlela content okay ko tala wa swi tiva ku munhu ni nga n'wi tolovela ni vulavula swo tala ngopfu hi yena vo fana maseve a ni yi tolovelini so xana hi ku ya hi n'wina vanhu lavaya loko va ta swi endlisi ku yini ivi then mi ta tlhela mi ni byela ku swi mi affect ku fika kwihi xilo lexiya vala loko va tanihiloko mi ri businesseni mhani ri kerekeni mi mbale majazi ma ta va ni helelini khongelani vavo jesu u ta vuya heyi moto a hi jazi loko ma nghena ma ku loyi sesi va tisana va ku se lo a kerekeni va ri njhani va mhani va hi madala mo fika ma n'wi byeka a humi loyi ni swi vo ku lewe lama va na mikhwira a xitsongo xikwira lexi ebote ma ni teka ma sungula ma ni tlelisa so hi xibama endzhaku ka tlasi ma ku hi teliwe ma sungula ku ni ba laha ma na tindlela ta moto to ba madizela meya a ni punyulini a swi tleki swa vava leswiya a ni punyulini mi basuluka va bishop a mi vona basulukile n'wini a ni vona matiwa hi va yi zala va ku a hi fambi le mangalani ni fiki mangalani dirowa mali hi cash send ivi kusuka kokwalaho ni tlhela ni dirowa hi khadi ra mina ivi kusuka kwalaho va ni teka hi ya kwihi le ku nga na sati a ku na swimalani sweswo ni swi teka swa majoni leswiwa ni swi chela xibekani marhwala xibekani lexiya a na ha teka nkarhi laya contract ya mina loko va ku ya hela rini ni vhe ni ku vhavha swi ni affecti ngopfu se loko ku vuya ku endliwa khotete mi kuma ku mina n'wi ha bula maseve mi ku gogolelo va ni rhumeli swilo swi endli ku mi va nyika attention ka vanhu ivi vanhu va twa nge gogolele mi va vanhu loyini so swi endli ku titlayente ta mina titwa nga ti tsekatseka ti ku kanjhani mfundhisa loyi wa ri munhu loyi hi n'wi tivaka a nga duma swi swo cina ni vuli swo profita swo cina swo khongela a ni nge ti dumisi hi swa profita hi ku swi tiva hi xikwembu n'wina mi jack of all trades master tonani hi ku mi ya profeta jisti i profeta ya cina ya ba xigubu na bifa mabifa wangwe emchini wa hlamba marhukana marhukana mina degree ya swona swilo leswa ku rhuketela leswi doctorate of hlamba hambi mina mi tshame ku mi ni dlaye boti yini phakata wo kana xiwaju hayi sorry yi ku loyi boti wa yena u dlele a yisa n'wi eka Mozambique loyi na yi basiseni lewa maseve hayi maseve mina n'wi ho tlanga a hi nga tisi ka xikwembu phela vanhu va sungula ku nchava ku xa dlaya yima ni byela xikwembu a xi ndlhuli vusiwana maseve gaza boxa swi swo tala leswi mina a ni vulavula hi n'wina a ni tivi nchumu hi lexi na hlambanya hi lexi ma ni twa ni
mina mi kuma n'wina mi tlhela mini interview ku fana na sweswi se a ku nga ri na nchumu i ku loko munhu a khunguvanyekini hi video leyi mi kuma ku munhu se va swi teka enge Hi swona. hi swona ni fiki ni va na problem ka timhaka teto timhaka teto ni nga ti endla mina ni khomeleni swilo sweswo a swi nga ri kona i ndlela yin'we yo lwa na n'wina ku mi thyakisa ku ri na n'wina twana ni xilondza lexi hi nga ni na nga xona xitwa mandoya a hi timhaka ta ku kumbexana holova na n'wina ni khomeleni ka timhaka teto mara maseve ya Lo tlanya lena mi swi mara ya swi ta lexiwani he xikinere lexi u ba laha xikinere se mara sweswo mi nga hlambanyi mara maseve ne mi maseve nge pfuki hi kuma video hi yena loyi khokho okay ni komba ku vutisa eh seliya ya hina yo ya mucatwini wa gaza boxa hembele green loko mi hi vula madevhele hey vangali vole okay la mita ngwe kwalelo underground yi vone byela uza underground yeah no leswiya i content i ku ri no a ni ri na enga ya ku timhaka letiwani va nga ti bifa hi gogolelo hi mina a swi nga ni khoma kahle ende swi endla ku engezesi luya mi n'wi ni rhumeli swilo manjojana munhu wo rhumela swilo a nge vulavula hi swona swi to ya swa ku tirhisa swilo swi ku karhata swi ku ba ivi wo ta hi ku lorha loko u rhumiwe hi xikwembu ku okay ku na munhu wa so loko ku xaniseni hi ya ku rhumelaka swilo swa so se leswi ya ku ri a ku ti huwela a ni yo bifa hi ndlela yin'wana a ni na manga rhambangi na ka vutisa swa ku mara mi rhambiwini na twanani maseve yi wela ka phati leyi vo fana va Fred Ball ne Yeah. va foneliwe why mina na maseve hi hlangana futhi na hi tatana KG so ni tekeze mutswari wa mina saluya mfundhisi. so vo tala va rhambiwini va nga kumeki fonini hikuva a va fona 021 se a ni va ndi 021 a va khomi va ri Swa swikweleti. na n'wina mi foneliwini a ni nga ta mi siya hikuva a ni swi tiva ku mi ta va na nomongo lowu mi ta themendela ngopfu mani ivi va nga mi kumi mara maseve suti leyi ni hindini ta cata kambe la ku ba ti-vow na mina marinyo na renew u nga ri khale ni ta mi rhamba mi nge sali kwalano ni khomona hi tingana na ni vulavuli na hi xin'wanana ende mafala vele mi ku hangana mbewu eyini leya loyi Yeah. nyuka loyi loko a twana vanhu lowani mara i swiwaxu guys a swi va endla ta swona swiboroswa njhe le kubyariweni So- hayi ni komeleni maze wa vele swalouwe va nga ku kecha hi swin'wana maze ni komeleni so hi maseve n'wina na mfundhisi makumana sweswiwani mina mfundhisi sweswiwani a hi le ku kumaneni yeah hi ndlela leyi mfundhisi ku na swin'wana leswi mi hava va swi endlini loko hi ngheni ka life na un'wana wa mukhongeri kwalaya ya se mfundhisi va rhandza vanhu mani twane loko va rhandza vanhu mi kuma ku hi tele laya va hi rhandza hinkwenu Yeah. loko ya we gazaboxo wa mi rhandza luya loko ya un'wana wa mi rhandza luya ende mi kuma ku ri mina hi mi ni destroya ku gaza hi ku delela so loko mi fika n'wina mi nga ya endli agreement ya n'wina leyi mi nga ta ku boy 7 hi ta ku xavela suti hi ta famba na wena a kaya mfundhisi a va ta mi xavela suti va ta famba na mi kaya va famba na n'wina kaya so loyi a nga fika a cheri tshuri a ni swi tivi mara va n'wi hleketelela loyi na n'wi tiva a ximoyeni a mi n'wi vonangi ende miza luya hi ku ya ntiyiso rirhandzu ra yena a nga ti kurisi mfundhisi ne mfundhisi a swi laveki ku vulavula munhu ku biha ya mina ni vulavula phami a njikajika hi mina ni mi tivaka miza luya kereke ya yena a ku na leswa swa ku va ku nyanya hayi a na ku hemba lexi nga na vanhu hi lava hi nge le masayitini yeah hi nga na problem a ni la ku hembela ni vi ni khomeka kahle laya oh ka kereke liya so a mi femi hi kaya na mfundhisi na mfundhisi laha a ku fanele ku ve ku ri na mhaka yo mi xaveliwa suti ya yintshwa ni famba na famba vona na vona kaya hi mhaka na mina ni kwala ka community ya kwala ka gaza Ka Gaza, so wa mi nsiwa ka majeni maje oh hi mhaka so, all mara- right set va ta ni dyondzi yini lani ni Okay. ni dyondze ku loko munhu a vula xo karhi a xi hetisisi Yeah. ende
hayi kuma-7 yi hava mali yo xa suti yi nga ti xavela suti mara yoyo a yi lava suti ya mfundhisi hi mhaka swi vuluka life tifeme ta mi vanhu la fame ya n'wina feni ya mina ya ni vutisa ku suti leyi yi kwihi se mina ni fanele ni siva mfundhisi phela mi ku khoma la mtshika ma swi vona mara a yi kona suti se tifeme leti ta ha vulavula tifeme ti ku he wena kasi ku endleka hi le boys siku leswi va nga ku tshembi vo swi mi hemba kwatisa ni vheni huma ka swosi sweswo mara se ku ngheni loyi loyi mani kasi loyi hey loyi ra munhu homu ma-7 ya durha homu then mara homu leyi yi tshama hi kwini ni ta voko yi nonile yi nyuhelini yi kumeka tlhelo ri ra pala ma-7 loyi ma-7 so ku na xin'wana na mina xi ni khoma kahle a swi fambela na ti-audio clippin'wa kha ku vuliwa mutswari kha va vulavurisiwa mutswari yi kha yi tlangisiwa swi mi khomi njhani swo fana na leswiya because nga ri ko tala ku mi vulavula ko tala mi tshikelele ya liya ya ku why va tlangisini na liya okay se yaleyo maseve yi na risizinyana ka ximoya pen liya maseve leya ya ku va tlangisa voice note mi ni twi swi nga ri kahle hi mhaka ku ri a yi ni khomangi kahle ni tibyeku ku na vanhu lava mi ni nga tswariwa na vona va ni xavisaka se ni la ku twisa ku vamakwenu wa mina lava va ni xavisaka i va mani ni ta va tiva se loko va ni byela un'wana wa nandza kwala ka TikTok u te un'wana na mhanuhulu va tele papa mi ni teki vavasati vo hambanahambana va tele loko wo teka vavasati vambirhi hi nkarhi wun'we vo ta vhekuwa va ku va mhanuhulu se a ku na loyi a nga ngo a hi mhanuhulu va tele va mhanuhulu se swi nga ni khombi kahle ku why ku va na voice ya papa mi phe mukhalabye wa papa mi mandonyana se ndzi swi kumbe papa volwa na mina hi mhaka vuprofita se ni ti byela ku ri kumbe loko ni kha ni phusha sweswitsongo na swo vele ku lweni na mina se ni nga ha miyeli ni la ku bela ku dlaya ku ri vanhu lava kota ku ri loko ku ri na swin'wana va lava ku ni duvula ka vanhu duvula se a ni tibyele ku loko no za ni xavisiwa hi family ka ha ri a xi nga ta xi endla hi swona swi le ku ni va veni ni la ku tiva munhu loyi a ni holovi na vona vanhu lavaya khotete a mi vulavuli vito ra munhu mina a ni ti endlela sweswo na mi ni tova ku fana na vo va tovaka hi swona sweswo a ya ni vava loko ku ri na xilo ka xilo hinkwaswo ku tshama swi endleka liya hi yo yi vavisaka ya ni vava hi mhaka na ku tiva munhu loyi a nga vulavula na leyi ya ku mi mhana mi va ni hungukile pende a ni swi koti ku yi shera na munhu ku yi nga hela hi loko mina n'we hi vulavula swona ni lava munhu luya a ni byela ku a hi twi hi mani hi ku munhu loyi a nga va byela ndisa ya yena u ta byela mi ku phela i va mani va nga ya laya va ya vulavula hi wena vanhu lava va tile le Salema va fika va vulavula hi wena va lava mepe wa wena that's why mi mhana mina va xuta ni va posta laya na swi tiva ni tsundzuka loko madirayivha mi ni khupha ni va posti mhana mina a ni va tumbeti hi mhaka a ni mutswari a nga tumbeti u lowu mi le ka femi i mutswari hambi wo suka tihlo mi mhana mina va rhandza ku na xi lexi nga ta xi cinca ka mhana mina hambi vo rhwale swikotela hambi vo xavisa mati i mhani ni nge va tsutsumi mhana mina eGazabosha se sweswo swi nga na problem ya swona mi ni vaviwa hi sweswo loko vo ni nyika sweswo a va nga ya police station hi ya tsala paperwork ku ri hi nga hlamulani kumbe hi nga vulavula loko vo ni twa ni vulavula sweswo a va ni khomi a ni se ku ta va ku ri na phepha ma loko va nga se vulavula sweswo eGazabosha hambi vo ni khoma loko ni vuya ha ta vuya hi continue na mhaka liya loko vo xava vanhu a ni duvula nenge na mi xa munhu va n'wi duvula nenge hi leswi ni nga na mbilu ya sweswo ku ni lwela ku ri vana va mi va tiva ku ri va ka mani sweswi be vana va mi va confuse ku ri va ri papa vo hungukiwa mara hina hi twa papa va ri halawani se mi lava lava nga sungula swilo leswiwani ya ku ri ka tinyimpi hinkwato mi nga tshama na tona liya hi yo loko mi tshamini ne yi mi balansa timbilu na mahawu liya yin'wana ya ku a wa kona na leyi yin'wana yo ya record liya ya tlimbe bava hambi vo dlaya leyi mi nge jiki ni nge jiki madala ka ha ta vuya ka gava u ta bloma nsinya u tlhela u dzudzeka ka ha ta va na phepha 3 ya nhlamba yi ta and hayi baba engeno pressiwa hi magic so a
mi rhangi mi Mara mi rhangi a rhavela nyana. swi nge endleki ku nga ri na swin'wana hi mhaka liya i nyimpi yeah liya i nyimpi i vanhu lava ti kombisaka ka wehe ku na vo va na fight ende va nge wini sweswo Eish, ma twisisa nyana loko muprofeta wa hosi a yima a ku venge wini u va ri xoko hala ni nga boha ko sweswi ne fundu leriya fundu manharhu ku ri wa yi vo ulu ku ri ulu va tlhe va hi rhola futhi hi vo vona kha va hi va vulavulela kha yi vulavulela va kha va yi vulavulela yi hela hinkwayo va kha va tseketsela ku ta tika ku ta tika Yeah. so n'wi mi loko na maseve boy sevenza ne swi tiveni ku nyimpi leyi yi lwa na le ximoyeni yeah loko yi kwati yi swi tsundzuka ne ni tsundzuka nkarhi lowa yi kha yi ku hayi se ni twini na halu nkarhi lowa loko va mi bisa a ni twile a yi twini ne mara ni loko ya vuyela haya ne ni swi vona ka maseve yi nga ri yi rhangi ya hlamba sweswiwani se yi sure maseve a ni twile mara loko u ri nandza wa xikwembu loko wo boha swilo se u tile wa yima xitori a ni twile maseve lexi va va ku i pheni liya ya mutswari mani hambe mo twa maseve vana va n'wi lava va ku ti avanyiseni velava i mhaka vanhu lava a ku na ngati n'win'yana hi nga ya yi testa na baba loyi ku wa hanya baba mina be mara ntwa nga ri swi tava ku ri ku rhuketa na mutswari loko mo swi hi so mara vanhu lava rhuketele mutswari wa mina phela mani se pfula case mara mina ni pfulele u tenga tikesi mina a ta va vutisa swona ku mi se vhika tikona ti-case ti nga pfuriwa sweswiwani ku na ti-case leti va ti pfulini mara i ku xixikulu mani vulavulangi hi viti ra vona mi nge vuli sweswi ni ku n'wina hi n'wina baloyi ka TikTok loko ni fika ka le a khota va ku baloyi a va kuma ka hi n'wina a ku na case kwalaho se mi yi khoto a ku na case leyi nga ta fika ni yi pfumela a hi n'wi baloyi n'wina yeah yeah mina vito ra n'wi ro helela baloyi ximanimani phela hi mi boys evenza mina hi mi mavhela sistole Yeah. loko mo fika mo boys evenza ve nge ri kumi magistrate sweswo oh a va tirhi ti hayi na u lava sweswa straight ku na tiloya be ku na tiloya leti nga ta mi tlemela n'wina ti fika ti ku boy sevenza loyiwa a n'wi tivi a yi n'wi tivi Sevenza loyi. swi tivi sweswo yeah Yo, so Maseve, va dyondzeli swona lavaya. ka ti-influencer hinkwato or vanhu va tiveta ti-content creators swin'wana swi nga gaza hi wihi loyi mi kota loyi ni ta pfuka ni nga n'wi kotangi ivi ku loyi hayi loyi kotana ngolo hey mativa yini madala vanhu lava hinkwava ni hi ngheni ka TikTok hi rhandzana Yeah. ku fika laha mi kuma ku ri mi xavi jakete n'wina kwalaho loko mi xavi jakete hina hi la ku hi va ku hi quality na loko ho fika hi kaneta jakete yaleyo mi nge hi tsakeli mi tshama mi ri na mihlekete yin'we liya se mi loko ni bifa munhu a nga rivali xi lexiya eish hambe mi no kombesa sori mina tshineka vanhu valava be mi ku sorry ni tlhela ni ku sori ni tlhela ni xa swakudya ni dya mara mi nameretina swa so xipikara xo hetelela kako enge kona n'wina gaza boxa kumbe wun'wani a nga fika a vulavula ku mi nga n'wi rhandzi mvalo wo ta tlhela mi cingela se n'wina mi te mi ya giga mina hala ka TikTok na mina yi swi twa ku bifi leyi yi ta ka mina onge yi ta ka mina mina jago se sweswo hi vanhu lava hinkwavo a hi rhandzana mandoja a hi rhandzana se sweswiwana a na ha langutelangi ku ri hi ta rhandzana hinkwenu layani hayi n'wana na n'wana u yimela wa yendile se a ori ku na influencer leyi n'wi mi yi rhandzaka content creator mi ngo loyiwani shem hambi ko ba lexi xi dumaka Maseve na main content creator mi le rhandzi embilwini mi rhandzi Maseve loyi Maseve i chomi ya mina loyi loko no n'wi themendhela va ta ku loyi yeah mara no swilo swo tala ni gaza boxa na n'wi byela yini swilo swo tala hambi o nga hlamuli Maseve kasi Maseve mo jaheta njhani ti-organ kerekeni mara u nga hlamuli mi famba mi hlamuli mi teke enhlokweni Maseve Oh. va swi tiva vo vulava mina va tekela nhloko va swi tiva mata yi ta hlamula ndzhaku ka 20 years loko hawa Maseve mga Ai, maseve wa boxa se i xirho xikulu mutini u tlakukini i tata na mdaka mara tiso mhaka i kuma Se- kuma swona ni heta ni endla yini ni vuya ka Ni vuya yona ka Maseve swi endleni swona hi so leswi a ni ta vula leswaku va 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 ri Maseve busy hi swi endleni swona so vutise Hikuva, loko he Maseve mina ni twi vanhu va visingo vanhu lava a ni pfuni ngopfu gaza boxa a ni la ku mi hembela ni ti byelile ivi dona di sungula
Gaza Bosha I munhu wa Xikwembu mavo leswi nga diswiplaka na ximoya ximoya. va nga tirhisa a ti yimi na munhu Xaka hambi wo tirhisa foni ku nga kuma Gaza Bosha ti vulavula hi munhu a ti yimi na munhu ti yima na ximhaka ti ku yemi for ku khongesa mhaka yaleyo u maka sweswo se hi mhaka ku ri no loko hi ri ka TikTok se hi na demon se va sungula demon. imagine a mi byele ku mi khongerisa mhaka 7 days ivi loko se mi nge ka TikTok mi chika mi tseke xo fika xi ku i Gaza Bosha xi ku xikumase and mara i ntiyiso ku swo tala loko swi humelela va mi byelini xi hundle ku no ivi n'wina mo kani kombisa mani leswi a lava ku mi ene guys mi nga rivali ne ku na swilo swa matimba swi nge le ku teni kumbe ze swi tivisa ku tayini hi swi tiviseni leswiya swa ndhawu liya ku na chisanyama chisa nyama yin'wana yi nge le ku yi le teni ku liya yi proper vele ku makeni kahle yi liya yi ta va yi ri so na n'wina mi rhamba mi nga ta ka ni mi rhambanga producer ve ku na nyama maboys maseve mahukulukumba luya wa tima nga ri wa le Nigeria luya damba leyi suti luya a mi kwatisaka hi suti liya green liya a xi yo bohelela loko se mi yi pfula ndhawu liya ni hi ta tata xitela podcast ku ta va ku ri so ku nandziha ni tshembisa moyeni ni ta ta la ni fanele ku maseve swi lavisa so na seka u ta va ri DJ hi laha ti si DJ laya na khensa a mhaka lava laptop yo HP yo fa yifa hi ritshuri yo tirha chajareni hi lava si DJ ni ta mi byela ku mi swi endlisa ku yini ne maseve ya na khensa hi fika u ta va ri DJ mavoko ku tshamise kwini na ende cause ve ri va kombela ku endleliwa xo fana na lexiwani va ta humesa mali xa so xi nga ta xi tsala so ti-design wa so loyi then ya xuta laya matwisanyani hi tshama kahle so ku ka ku xaviwa swa mampela hi kha hi dya ka chisa nyama mi nga chuhi eka chisa nyama ni ri loko yi pfula maseve se loko yi pfula ne n'wi movha mi ku tlhaka kholo Gaza Bosha mhaka liya or hi ta tlavana hayi ku hi lungela nyama ya xiwacu u kuma u nga tlheli ndaka maseve boy sevenza loko hleketa nyama ya kona kona hi wena kunene u ya kwini nenge na famba nyama yi tava yi ri ono vanhu va ka hina ni ta khensa ku loko mi koti ku fika a ku fika swo bohi. Xikwembu a xi endli matimba ku ya mahlweni swilo leswi nga sala laha switsongo ku phama ntsena hi faka swilo mara loko yo fana leyi mi nga chavi maseve se maseve n'wina ndhawu leya mo famba ku mafundu manharhu mi boha ne yi ya tiya ntsela nhasi mafundu manharhu mabalani mafundu na mabalani na mabalani se ku vula mi profeta ana wa profeta swin'wana se na mina mafundu manharhu ne na marhama mbyana ne mi kuma na suna ya pregnant maseve mi swi hlanganisa sweswiyani ne maseve mi cela laya mi swi chela laya ha komikomi ya kona mi ta yi twa maseve a komikomi mitirho ya mune ende na khensa maseve ne ku va mitini maseve ni byeli a na swi twa ku rini ku maseve ni ta kombela mi teka podcast loko mi ri free hi ku u va free and free ni tshama ni ri busy mara for n'wina ne hi ku podcast ya n'wina ne hi yona yi nga ni vitana ro sungula yi ni kurisa hi swi vekisi sweswi hi ku podcast ya n'wina hi yona yi nga ni kurisa mi ni vitana mi tshama na mina mi ni interview mi ni khoma hi ndlela ka ni vonanga xo biha so na nkarhi wa sweswiwani loko hi ku mi ri mani lava ni tata na sweswiwani a yi nga ri kona a yi huma jeremistini so a yi ri nga ri kona so munhu loyi a hloniphaka xirhambo xa hina hi ndlela yo fana ya n'wina na hina ha n'wi hlonipha swinene so that's why hi ku na n'wina nkarhi wun'wana loko fika ku mi fambeni swin'wana hi byeleni hi ta fika tikhamera hi ta fika hi xuta hi endla swa kona swa ni mampela lava leyi n'we yo famba moyeni yi ta va yi ri kona maseve ve yini drone drone ni la drone se leyo famba moyeni ya Gaza Bosha leyi yi bi mucato wun'wana lowa wa Dr Zofia so ende xin'wana ne loko maseve se va ba mucato ne hi kombela na hina tisuti ta hi ri na to hi ta hi ri kona kwale na tisuti ta hina na leya green kaza problem aka ha ri mucato suti ya green hi kombela flag se loko va cata va maseve boheleli vanhu va lava hi ri kona na hina balavela suti liyani maseve futhi xin'wana xo hetelela leya n'wini ndhawu ya kona ne xo hetelela maseve n'wi swa tiguxiguxi ambala mi mbala vial na ka yini kambe leyi yin'wana bugatti i bugatti ne na loyi n'wina wa mi rhandza vial Viyani maseve ni vona yi so Viyani yi ni kota ku yi afford vian
Yeah. 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 So and matani tsakisa yini maseve vanhu vo tala vanhu vo tala hi n'wina ntsena swi tiva ku loko ni zama maseve yi ta be vyala So, so n'wina movha mi ti chuzela yona mi ku no, loko ni nghena mavhengele ya mavhiyana, va ni rhandza man. ya Loko ni fika laya, va mi khoma kahle va ni rhandza man. And hambi no kuma mkula, hambi no kuma mzulu. U ta khoma foni hi xuta hi humesa mabutsa hi xava. Yeah. Se sweswo loko mi ni vona nge le ku xaveni ngopfu, hi mhaka ku humi xikipani leya xa loyi. Se yi sele ka BM, ku humi xikipa xa loyi. ho mi xavisa swikipa Se sweswi ni le ku promoteni ka loyi. Se ni ta vuya futhi. Ni ta navetisa va mi endleni hi maseve ne mi fa mi kuma vanhu lava nga ta mi promotela Hi swona. ne mi nyiketa loyi ambala Hi swona. mi n'wi hakela xi-500 na swi tiva ku mali a yi chumu ka n'wina ambala about picture up a yi promota Na yi transfer Maswani- kunene ya vo ka ni yi lavi. manjisa maseve mi kuma vanhu va Yo loyaki. mbala va mi promotela va ku ku na yina na swona so vo hambanahambana manjisa i business ri ndza sweswo Vutomi byi ya mahlweni. then yeah so swi ta famba kahle hi ndlela swi ta famba kahle marito mo hetelela ka vanhu ka gaza No, marito mo hetelela. Nge se ya xitokisini. Jo, a xitokisani ni nge a ni se vula vito ra munhu. Marito mo hetelela na vuya nakambe rirhandzu leri mi nga tshama mi ni komba lembe leriya ra xirhambu kumbe ro hisa manitwa na sweswi na ha ri veka futhi chanele ya n'wina Gaza Boxa loko mo mi nga ri na yihlawuhlawu hi ndlela leyi ya mahlweni na mikhumba mani khumba mara ma swi kota ku hi focus ka timhaka ta chanele leyi yi kurisaka Gaza vanhu va ka Gaza swilo hinkwaswo swi proper la ka Gaza Boxa tanani Yeah. supportani Gaza Boxa mina na n'wi onhela a onhelana mara mi a n'wi onhele swo yini u va ka huwa se mara mina ni fika ni onha mi kuma ku ri ni fika ni endla swilo leswi ni swi create-aku hi nhloko ya mina mara rirhandzu leri u nga ni komba rona Gaza Boxa xikwembu xi ku blessi vutomi byi ya mahlweni endle na van'wana and u nga vi na xihlawuhlawu endlela tindzimi hinkwato so swa wena swi ta kula loko mi vulavula tindzimi hinkwato man'wimisala nga tshama laha mzulu misalo ta na yena namuntlha naswona se gaza i Shangani gang so yi le ku kuleni se yi nghenene ka tindzimi letin'wanyana Yeah. ma yi vona okay hi leswi mi nge swi vulavula leyi ngewi loyi wa hemba loyi Yeah. wena Tseketselani. n'wi tseketsele nyana ku ayi Tseketsele. Hi le kaya n'wi- a wu nge endli nchumu hambi wo cina u yimbelela a xi tluliwi Gaza Boxa a ndzi nga jealous 9 stop January to December laha ni nga tshama kona laha ka ni hela vele Hlambi okay no thank you so much for joining guys a ri na Mr Boy Sevenza wanuna wa simbi yintshwa leyi nga kona sweswi leyi a khale se yi govekini leyi sweswi a ya goveki va te xipandzamananga xin'wana xi kahle movha n'wina wa kahle ni kona swi nga ku vona namuntlha wu kahle movha luwani and loko mi lava tidili ta timovha Mr Boy Sevenza va swi kota ku va kuma movha va wu pimpa wu va right va ku xavisela xavisela. ya va good ngopfu so Yeah, loko hi kha hi pfala. va nga mi zama va swi kota ngopfu hambi u ri na 15,000 wa ya ka heteze va kwala va swi kota va mi zamela swa mapela swo tala sweswiya so ti-subscribers loko ma lava Mr Boy Sevenza ku na yin'wana mhaka maybe mi twa nga ri a va mi ndlisanga kahle ma xota hi byeleni va kwala anytime va ta tshama vo to vuya a munhu wa ku hlupha swinene Yeah, hi ku pfala ku na the 12th of September Yeah. ta va hi ri NWU hi swona Northwest University yes Potchefstroom NWU hi swona yeah yes hi ta early yeah hi the 12th of Vafamba. September i tour yo sungula ya Shangani gang yeah ya vulavula ku nga ta va ku ri na ti-university tin'wana to hambana a NWU ntsena Vo Sol Plaatje. Sol Plaatje, Vo- UP vo- UP UJ yeah UJ yeah ti tele I think 9 or yeah yeah hi ta hi kha hi hlangane kwalayani and also ku ta tlhela ku va na event ya Khalanga Productions ya likombo ya Likompo Fun Day leyi nga ta va yi ri Pretoria Zoo I forgot the date but mi ta swi vona hi ti 3 ta October oh the 3 ta October ne then yin'wanyana i ya ti 19 ta December yi ta va yi ri kaya Sasalamani Stadium ya ti legend ya Dr. Josh Rimani and Dr General Muska Muska so hi kombela mi sapota mi xava mathikithi yeah yeah Mr Boy Sevenza before mpfala ni
ya ni komba ku vutisa ya Mr Boy Sevenza va humesa ingoma yin'wana ni la ku tiva chava maphoriso ni la yona chava maphoriso i karhi la chavini yona ya chava yo swa west karhi leswi yani okay a ni la ku tiva ngoma leya i beef or a mo ti yimbelelela laya a ni swi tivi a swi huma ku swi ende ku vi hit a yi heli moya laya xikwembu xo fika xi ku n'wana nga yimbelela so swi endleki hayi ngoma leya na min'winyi wa yona a yi chayisa xin'wana ni ta swi vula kwala moyeni na swi tiva ku a yi swi lavi kulukumba leku hi swivulavulo swo fana leswiyani ya Northwest University loko ku ri na n'wana mi ta mi kombeta Boy Science mi nga hi nyikelela hi mali tani mi byela something loko Lavender a ya a rehab Boy Science yi humese 11,000 yi n'wi nyikela ku raya leyi se mara something leswi ni swi tiva a yi swi lavi ku yi ri loko munhu a nyikela ku vulavuleliwa yes loko munhu a nyikela u nyikela swilo sweswo that's hamba a vuyini a endla yini a ni nge ndhawu mina se na hina hi nyikeni mali ya swiwachu ka twisavi hikuva mazimba mo dya ndleleni mi vulavula xihundla vana va nga swi tivi phela a ni swi rhandzi ku swi vulavula mina Yeah. mi loko xikwembu xi ri loko u nyika munhu u nga vulavuli ngopfu ya channel leyi ni nga yi doneta every day mara mo tirha na sweswo saseka mina nuna ka sweswi eish vakona mara ximoya xi ri yini swa endla mina ni tibyela ku u kona mi kuma ku moyeni ta swi bula xihundleni n'wana manze katika eyi sesi mi ri yini na ni chano mi langutisa ekazavoye ta tshama ri khale yi tala thank you so much loko mi ta ndzi nga ri kona mina ya lefini I got I pale kwani Mr Boy Sevenza va nga ta ka va nga ha fambi shap so Mr Boy Sevenza mara malama loko mi la ku nyikelela ni a ku na mali tsongo machele la ti thowa bela ti dya mali swilo se leswi munhu u chela njhani mi ta mi ta mi byela mi nga chavi ta mi byela a swi kona moyeni swi kona mi ta mi senda ti account ta kona ta channel no a ti sentiwi ni ti vona no Yeah. problem no Yeah. problem hayi mi nga vuli ka vanhu ku nikeli mani muni nge vuli mara ani endlela yini ani nkarhi wun'wani ne vanhu vo tala va tiva Boy Sevenza a va n'wi tivi Marvelous Tall behind the camera so a ni vuli ku vanhu va vha mi use hamba kombela mali because na swi tiva kulumba loko tsona i nchumu loyi a nga swi kotiki ya so a hi vuli ku mi va user so hi ta yi pfala kwalaho thank you so much danko hi lahlana nkarhi wo taku guys inkomu Inkomu. What's up?